Sanibonani nonke babukeli, sanibonani nonke lenilandzela Ntenteza. Lona-ke lokhulumako Ntenteza umfoka Mcusi. Laba matiko mbamba bamazi ukuthi ngicela ixolo. Ngimacolana. Isibongo sami ngiwakashongo. Ukwatiwa kwami lokukhulu ngatiwa ngokuthi ngintenteza wakamcusi. Ngitalwa lapha ekhaya eSwatini. La ngifike ngatalwa khona. Sengasala namake-ke. Ukukholwa nje ngikuthathe kuma kwami ongizalako. Leli gama leli elithi Ntenteza bantu abaliqondisisi. Ngilithola ngangonze kakhulu. Ngahlala nabanye bobaba bayi2 lomnyawa kaDlamini lomnyawa kaFakude. Lo kaDlamini ke akasekho emhlabeni. Bani labangikhulisile ke lobo bebazi kahle ukuthi hayi uyobaleka lo mfana esontweni. Ngingena embutho wetekuvikela eSwatini. Yangikhulisa le ndoda yakaFakude kuze kube ngimanje isekhona yona isaphila. Ngithi nje kinonke babukeli leli gama laNtenteza lisuka entweni lencane ningangiboni lokhu sengisidudla nami sengiyangena etolo ngithi kancane mici. Namuhla ke ngithi ngidonithulela ukuthi kune-album lesha ya 2023 lethi isihloko sayo 50-50 bomama 50-50 bobaba. Ngisusa lengoma seng90 yamalungelo ukuthi nami nginelungelo lami nawe unelungelo lakho. So 50-50 kuyabanjiswana manje ngempilo. Sewuthi woza nawe uze sihlangabetane empilweni. Ngingakachazi kakhulu ukucula ngisuka nako khashane ngisuka nako kusukela nga2010 mangicala ukucula nga2010 album yami yaqala ngalandela ngeyesibili yaba ya 2012 ngalandela nga2014 ngalandela nga2016 ngalandela nga2018 ngathi 2020 ngathi 2021 ngathi 2022 manje ngi2023. Ngithi nje kini nonke leni ngilandelako ngicela ukuthi ningisupport. Ningasupporti mina, nisupport ikwaya. Kukhona ke lase ngisacula labayithandile ikwaya. Benga bathanda ngisho nemabandla. Lengifuna ukuthi sive sibadi. Kuna kuthiwa ngigogo njalo mangicula ngithi kunjalo salukazi kunjalo dlozi elidala. Loyo mama loyo ngibusisiwe wakamaziya isibongo. Labanye bangizwe ngithi hlasela mahlasela ngithi ngiyakhulekela Thumbela. Leyo ndoda leyo kuthiwa ngimehlule yakanhle ngethwa. Bantu labangisupportile lokubani sebangibona nginamavideo bengenawe emavideo. Bekuloku nje ngihlabela lapha emahlathini namuhla sengiyakhona ukuphila ngabo labantu engibabalile. Ngingalikhohlwa ke ibandla lonke. Futhi ngingalikhohlwa nebantu abawusukumela kumsebenzi wami lengiwentako okuhlabela. Manje kukhona la ibandla enginalo liseButswana lelihlatshelwe umfana kuthiwa nguSikhumba. KunoTsepo naye useBotswana naye ufuna simixe. La maningi ngingabala ngingaqedi indawo la sengihambe ngafika khona bangibona kuma video. Ngithi kulawo mave lengisedakiwo nalamanye lasangi-invite. Ngiyawufika ngibe ngilondenteza yena lo life namuhla. Ngithi nje sengibonga lolo ngiphe amandla ukuthi ngikwazi ukucula. Ukhona ubhuti wami ongifundisile ukucula. Bantu abakwazi labanye ukuhlukanisa. Ubhuti Thulani wakaManana. Isibongo sethu sifike esihlangane
'cause bakashongwe bahlukana kayi-2. Kunamntimanze kunomcusi. So umcusi wendlunkulu isimana namcusi wendlunkulu. AbakaMbuyisa nje angiyikibo, bakaMalinga angisayi kibo. Sengibuke ngala kubomntimanze mina. Mangabe kuyenzeka ngiyathatha ngiyathanda phela indoda iyathanda. Nginokuthi-ke ingifundisile le ndoda angeke ngithini unyawo lolo futhi ngilibambile and ngifisile ukuthi ngilibambe until nami kuze kube khona abantu abazokhula manje emva kwami. Ngikhone ukuthi ngithi hayi madoda senibambile nani, angeke bese sekukhona lokukhuphukako bese ngiyamnyathela. Angiwuthandi lo moya loyo. Ngithi nje kinonke nani baculi besikhalanga, asupportaneni bafethu lokhu kokukholwa. Inkosi inibusise nonke. Bakhona-ke labanye lesinabo eSwatini, nabo lengeke ngithi sengibashiya ngaphandle. Sinawo emakhalanga eSwatini, sina Galuja, sina Mgozimba, kunoSisosa okhona naye kuthiwa 45. Lo ucale ukucula kimi sicula naye. So naye-ke soyimele lapha eceleni, ngeke bese sengithi hayi umntwana unjani, but naye owasesiwazini. So nje ngithi nani madoda fakani amandla, kulukhuni kufika la kule stage lesi, ngoba manje abantu abaningi sebayakunaka ukukholwa kwakho ukuthi ukholwa kanjani. Ngithi nje angibonge bonke abantu, sengigcina ngibonge le studio le ngirekhoda kiso. Istudio lesi singiphakamisile, sangithatha, sangibeka lapha eTulu. Sangifaka kuma-channel la sengifake khona. Kungimanje umusic wami uthengwa online lo munye ngaso le studio. Ngibonga ukuthi siyakupromotha, sikunikeze lamandla ukuthi uchubeke ucule. Ngithi nje kakhulu leyo ndoda erekhoda eNdoni, ngiyayiphakamisa naNkulunkulu amiphe amandla. Nanonke-ke nina nisupportako nalaba rekhoda khona, nalabanye labasafuna ukurekhoda babuza mina. Mina ngiwala iNdoni, ngiyophuma la eNdoni mase kuthiwa akasekho lo bhuti obekayingirekhoda. Ngithi nje i-CD lenu liyeza lihamba ne-DVD. Athengani ama-TV. Ngeke ngathi thengani amabhayibheli, manje ngithi thengani ama-TV. Nonke umuntu manje akathenga i-TV azokhona ukufaka alalele, akhona ukubukela. Ungibukele ngi-live. Ngithi nje uNkulunkulu anigcine nonke sabukela, ngiyanithanda ngesingisi. May the Lord bless you all.